Nginibingelele nibekunene libito lami Makhosazane sibongo kaNkuna ngingilamabutane lapha sithe ememeni wemvane Nkosi sitekto singatha umvane Nkosi kulo msebenzi lanawo sihlangene ngebunyeni befu nabakagogo baseSwatini basisingathile kodwa mina ngikukhuluma ngekubaleka kokuphatha kwemvombi lapha ememeni sithe fundzisana kahle ukuthi imvombi kwamele iphathe kanjani ngoba kulesikhathi samanje bambala abanyendi sebamithile abawati ukuthi iphatha kwemvombi ukuthi imvombi kufanele iphathe njani kodwa kulesikhathi samanje ngisasho nje ngomhla kaSeptember sisatoya nasemhlangeni utaba ukugifa nge-4 September eSwatini lokho kusho kona ukuthi njengoba sihlangene la kufanele sifundzisane ngembafo nangemasiko nangemvelaphi yethu ngibongile nibekunene. Bona ku TV. Hey. Bashaka mnandi ngosiyami. How's that? Yeah,